Ćao. Ćao svima, sada počinjemo sljedeću vežbu i u ovoj vežbi ću vam objasniti kako se ubacuju slike na vaš sajt. Postoje dva načina da ubacite svoju sliku. Prvi način je ako imate sliku na svom računaru, kako vi nju da ubacite na sajt i da vam se ona nalazi na sajtu. Drugi način je ako uopšte ne posjedujete sliku, nemate na svom računaru, nego ste našli negde na internetu, kako da je pomoću linka ubacite. Sad, ako imate sliku na računaru, postoje dva načina kako vi možete da učitate tu sliku. Jedan je da, ajde kad budemo stigli do toga objasnit ću vam. Dakle, radimo sajt na kome ćemo ispisati neke informacije o Pascalu i ovdje imamo neki tekst, imamo 3 slike, još malo teksta, crtu, formule neke i dole još jednu sliku. Prvo, otkucamo, to jest lakše vam je da prekopirate ovaj tekst, pošto već dala je profesorka ovdje, prekopirate tekst ili ako kopirate sa nekog sajta ili nešto nema potrebe da kucate, samo prekopirate tekst. Ovdje otvorimo HTML, zatvorimo HTML. Zatvorimo HTML, otvorimo head, title, ja sam u nazivu dao matematika ili se možda tražilo. Nije, nema veze. Date naziv svom sajtu kako god želite, matematika, zatvorim title, zatvorim head, body. Vidimo da je pozadina zelena, pa onda napišemo bg color jednako green. Želimo da nam Blaise Pascal bude naslov na sajtu i želimo da bude bele boje. Stavimo font color jednako white, tag center za centriranje, H2 da slova da ne budu baš najveća, ali da budu velika. Dakle, H1 je najveće, H2 je malo manje. Blaise Pascal, zatvorimo tag H2, zatvorimo tag center, zatvorimo font. Želimo da nam da slova teksta budu žute boje i onda otvorimo font color jednako yellow. Ali želimo da nam ova prva Blaise Pascal, da nam budu iskošeni i da budu bele boje i onda otvaramo font color jednako white. Želimo da budu iskošene i boldovane i onda koristimo tag I, što je italic, iskošeno, i bold, što je boldovano, podebljano. Otkucamo Blaise Pascal, zatvorimo tag B, zatvorimo tag I, zatvorimo font. Zašto sam prvo otvorio font color yellow? Pa kada zatvorimo ovaj font, to se zapravo zatvara font color jednako white. I onda će slova, ostala će biti žuta. Mogli ste da ovaj font color jednako yellow ne pišete ovde, nego da posle ovoga font dopišete font color jednako yellow i da nastavite dalje. Prekopiramo ovaj tekst. Sad, šta je problem? Ako biste samo prekopirali ovaj tekst, ceo tekst bi se nalazio u jednom redu, a mi želimo ovde da se tekst nalazi u 3 reda. A kako bismo podelili tekst na 3 reda, na kraju svakog reda dodamo tag br i kliknete enter da prebacite u novi red čisto da bi vam bilo preglednije. Ovde pronađemo Clermont-Ferrand, tačka, ovde gde se završava prvi red, dodamo tag br break, pređemo u novi red, pogledamo poslednja reč je sonnet, tag break, poslednja reč je oca, tag break. To je to. Sad je potrebno da unesemo, na naš sajt ubacimo 3 slike koje se već nalaze na našem računaru. Sad, da bismo uneli sliku koristimo tag img, da bismo učitali sliku koristimo tag img, atribut src jednako. Sad, preporuka je da se vama ovaj kod, to je ceo ovaj notepad, što je meni pascal.html, i sve slike koje se nalaze na vašem sajtu, da se one nalaze u jednom folderu. I kada se nalaze u jednom folderu, onda vi možete samo da napišete naziv slike, što je meni pascal 1, .jpg, ekstenzija za sliku. Ako se slika sastoji iz više reči,
pod znacima navoda napišete naziv slike.jpg. Sve pod znacima navoda. Šta u slučaju ako se ne nalaze u istom folderu, onda vi morate da napišete morate da iskopirate ceo ovaj izvor sa koga učitavate sliku. I dve tačke infos, pa sve da prekopirate i onda naziv slike.jpg. A ovako lakše ako imate sve u istom folderu, onda samo naziv slike.jpg. I moja preporuka vam je pre nego što počnete da pravite sajt, odmah prvo napravite folder, onda otvorite Notepad i sačuvate ga u taj folder. Šta se može desiti? Ako vi prvo napravite Notepad, napravite sve jedan deo dođete do dela kada treba da učitate slike, ubacite slike u folder, ne zatvorite ovaj Notepad, nego ga samo onaj koji vam je bio, na primjer, na desktopu, prebacite ga u folder, nastavite da kucate, snimite se, ništa se neće vam se učitati slike zato što Notepad koji vam se nalazi u folderu, vi zapravo niste pisali kod za njega i kada snimite neće se sačuvati u njemu. Tako da potrebno je da ili zatvorite taj kod koji ste već do sada otkucali, snimite ga, zatvorite, ceo prebacite u folder i pokrenete iz foldera. Nadam se da vam je sve jasno. Dakle, img pascal1.jpg. Onda želimo ove druge dve slike, tag img se ne zatvara. Onda ovdje u nastavku samo dopišemo img, pa src skraćeno od source, jednako pascal2.jpg, tako sam ja nazvao svoju sliku, i treća slika img src, odnosno source jednako pascal3.jpg. Također još jedna moja preporuka je, ako dobijete neku sliku koju treba da ubacite na sajt, a ona se sastoji iz više reči, slobodno joj promenite naziv tako da bude samo jedna reč. Da se ne biste igrali sa znacima navoda, da zaboravite da ih upišete, lakše samo jedna reč .jpg. Slika koju ubacujete mora biti formata JPG ili JPEG, ali ovdje kada kucate, u Notepadu kuca se samo JPG. I ovdje želimo da pređemo u novi red, to je da nam posle slike ide dodatni tekst, stavimo break. Prekopirate ovaj tekst, naravno pazite da vam se ne otkuca sve u jednom redu, nego postavite ove breakove. Tag br na kraju svakog reda. I da, ono što sam zaboravio u ovom prvom delu, kada smo ovdje u prvom delu imali smo da nam ovaj datum bude bele boje. Ovdje gdje se, znači ova sva slova su žuta i mi sada želimo da nam ovaj datum bude bele boje i treba da otkucamo font color jednako white i da zatvorimo posle ove tačke, da zatvorimo tag font. Sada u ovom donjem delu teksta, dakle gdje imamo kao rezultat, to prekopirate sve, na kraju svakog reda napravite break i potrebno je sad da Etienne Pascal bude iskočeno i bele boje i onda od gospodin, pa onda idemo font color jednako white, tag i za italic, zatvorimo tag i zatvorimo tag font. Zatvorimo tag font, dakle ta slova će biti bela i iskošena, nastavimo da kucamo, onda u sljedećem redu imamo prva računarska mašina velikim slovima, velikim belim slovima, ja nisam siguran da li su boldovane ili nisu, pa sam ja za svaki slučaj stavio da su boldovana, znači font color jednako white, tag B za boldovanje, otkucate velikim slovima sami prvu računarsku mašinu, zatvorimo tag B zato što je on posljednji otvoren, zatvorimo tag font jer je on prvi otvoren od ova dva i napravimo break da pređemo u novi red. I ovdje imamo Pascalina, font color jednako white, da ne bi bilo žuto, opet promenimo u belo. I Pascalina, zatvorimo tag i, pošto je on posljednji otvoren, zatvorimo tag font, on je prvi otvoren. I ponovo zatvorimo ovaj tag font, zašto ima dva taga font, da bismo zatvorili ovaj prvi font color jednako yellow. Jer ova slova posle dole će biti bela. Napravimo HR, potrebna nam je ova crta koja ide do polovine ekrana.
i nju pravimo tako što koristimo tag hr i atribute color jednako red, da bi crta bila crvene boje, da bi bila na levoj polovini ekrana koristimo align jednako left, da bi bila malo deblja dopišemo size jednako 4, da bi bila samo na polovini dopišemo width jednako 50%. I sad ovde, to je to, onda sad dalje imamo, kada smo podvukli tu crtu, imamo neki razmak koji možemo napraviti tako što koristimo tagove break i imamo ove neke formule za vodu, kuhinsku so i sumpornu kiselinu. I, koristimo, da bi ova slova bila bela, koristimo font color jednako white, centriramo ih, da napravimo kao neki naslov koristimo H4 formule, zatvorimo H4, zatvorimo centar, napravimo break. Imamo sad H2O, voda, i napišemo H, da bi nam u indeksu pisalo 2. Sjetimo se, hoćemo da bude dole, kad gledamo video gde je Matija nama objašnjavao kako pišemo indekse i eksponente, mi smo htjeli da subscribe-emo na njegov kanal. Dakle, subscribe dugme se nalazi ispod videa, dobro, i pišemo, sub je kada nešto želimo da bude dole. Dvojka, zatvorimo sub, O, razmak, ovde nema razmaka, ali ja sam to radi preglednosti, razmak, crta voda, br, napravimo break da bismo prešli u donji red. Želimo onda da nam na centru stranice piše NaCl, kuhinska so, i onda otvorimo tag centar, N, otvorimo sub A, zatvorimo tag sub, CL, crtica, otkucamo kuhinska so, zatvorimo tag centar, BR. I želimo još da nam se H2SO4 nalazi na desnoj strani i kada koristimo poravnjanje, ja vam predlažem da koristite paragraf, jer neće baš uvek sa fontom da se poravna. Otvorimo tag P, align jednako right, da bi se nalazilo na desnoj strani sajta. H, opet dole nam je potrebna dvojka, pa otvorimo sub, dvojka, zatvorimo tag sub, SO, potrebno je da pored kiselnika dole u indeksu piše 4, otvorimo tag sub, 4, zatvorimo tag sub, sumporna kiselina, zatvorimo font, zatvorimo BR da bismo napravili jedan red, mada u ovom slučaju nije baš potreban. I potrebna nam je opet linija koja će da ide preko celog ekrana i koja će biti crvene boje i negdje iste debljine kao i ova prethodna. I onda napišemo samo hr, size jednako 4 kao i za ovu prethodnu i color jednako right. Kada imate liniju preko celog ekrana, nema potrebe da pišete align, da koristite atribut align, jer ona je preko celog ekrana. Ako napišete align jednako left, ona će opet biti preko celog ekrana, align jednako right opet će biti preko celog ekrana. Neće se ni videti to, to jest neće moći nikako da se vidi. I to je to, ostalo je još satni toranj. Dakle, ovde smo imali tu crtu, sad idemo na satni toranj. Satni toranj potrebno da bude centrirano i koristimo tag centar, da budu malo veće slova kao naslov neki, H4, satni toranj, zatvorimo H4 jednako BR. Možete, na primjer, da koristite ovde umjesto H4 font size jednako 7 ili font size jednako, ovo bi bila negde 4 po mojoj proceni, možda i 5, svejedno, vidite otprilike šta vam više odgovara. Posljednje smo otvorili H4, prvo zatvaramo H4, posljednje smo otvorili centar, ali centar još ne zatvaramo zato što želimo da nam i ovaj tekst takođe bude centriran. Pa onda ovde samo napravimo break i u novom redu prepišemo ovo sve i želimo da nam 44 bude u eksponentu. Napišemo 16, želimo da nam bude gore, koristimo sup kao Superman, 44, zatvorimo tag sup i dopišete ovo 16 časova i 44 minute. Zatvorimo tag centar, jer je to sve što smo želi da nam bude na centru stranice, i zatvorimo tag font koji smo otvorili ovde da nam boja slova bude bela. Zatvorimo tag font
i napravimo jedan break i dodamo sliku koju već imamo na svom računaru, to je slika tornja, ima gsrc jednako toran.jpg i zatvorimo HTML i zatvorimo body. Tu imamo body, evo slika tornja i to je to. Iza right-a, komentar vam usmeno dajem. Isto šta ako dobijete, na primjer, želite, profesorka vam pošalje samo ovako vežbu i ne pošalje vam slike. Šta sam ja radio? Ja sam print screenovao ekran i onda otvorim Paint i u Paintu isečem sliku i samo je sačuvam tako, sačuvam i ovaj folder, dam i naziv i to je to. Sada ovo sačuvamo i pokrenemo sajt i sačekamo da se on otvori, evo ga. Evo vidimo, Blaise Pascal je na sredini, evo sad zatvorimo ovo da možemo da upoređujemo. Blaise Pascal na sredini, ovdje imamo tekst, pa 3 slike, još teksta, linija koja ide do pola strane. Dole imamo formule, eto ja sam ovdje omašio pa su ova slova malo veća, ako želimo da budu malo manja, ako želimo da budu veća, ovdje stavimo na primjer neki manji broj, H1, to je najveći. File, save. Refreshamo, evo formule su već veće. Ali ovo izgleda malo kao da je boldovano, a ne treba da bude, tako da je možda bolje da koristimo font size jednako 5. I ovdje zatvorimo font. Centar. Da, ne može ovanje neko centar, nego morali bismo da pišemo samo tag centar. Na primjer, evo, samo nećemo ovdje da zatvaramo. U stvari, evo ovdje ćemo da otvorimo tag centar. Evo ga. Tag centar. Zatvorim. Snimimo. Evo slika na sredini sajta. Također kada obrađujemo slike, u Notepadu ne možemo toliko puno da obrađujemo slike. Možemo da im menjamo veličinu, poravnjanje i neki okvir oko njih. Tako da ako želimo da promenimo visinu slike, koristimo tag height. Ako želimo da promenimo visinu, koristimo width. Na primjer, ako ovdje napišemo size height, to jest nećemo ništa, ajde, neka je ovako originalna slika, njena originalna veličina. Ako hoćemo okvir oko slike, koristimo tag border i on će biti crne boje i obično je 3 ili 5 pointa sasvim dovoljno. I ako hoćemo neki prostor oko slike gdje neće stojati nikakav tekst, koristimo tagove h-space i v-space, v-space ili h-space, sve spojeno. I još imate, ako znate, kad ste na primjer na Wikipediji, priđete kursorom ili mišom preko neke slike i pojavi vam se neki tekst. Ako to hoćete sami da napravite, ovdje koristimo atribut title jednako, pa po znacima navoda otkucate neki tekst koji želite da se pojavi. I na primjer, ako ste vi sad uvezli ste sliku direktno sa nekog sajta i postoji mogućnost da taj koji je objavio sliku da on ugasi sajt i onda na vašem sajtu neće imati slika i neće moći da se učita, a vi na primjer hoćete da kažete svom korisniku da slika nije mogla biti učitana, koristite tag alt da je jednako ispišete neki tekst. To je to. Zatvorimo font, snimimo, refreshamo. Ok, ovo su još uvijek mala slova. Size 7. Ne,
save. Ovo su već malo bolje slova, se nadam. Ako vam je ovo preveliko, onda stavite ovdje jednako 6. Recimo da nam tako odgovara. H2O je u levom kraju, NaCl je na sredini i H2SO4 u desnom ćošku. Imamo satni toranj. Ovdje opet bolje bi izgledalo da smo umjesto H koristili font, nema veze. Satni toranj 1644 i evo je slika. Evo i nam ovdje slika. A da smo, na primjer, ako želimo da nam ova slika bude na centru ekrana, ovdje u IMG, sad da nađem gdje je to. Evo, IMG src toranj JPG, napišemo na primjer align jednako centar.